Luka nije tu, Jovanović nekako. Imaš ja. 1, 2, 3. Dobro. Komisija oksan. Komisija odlično. Levi stavno. Zad! Ajde. Okšto tu predima. Da vam pokažem ili da? Idemo. 1. 2. Tako da. 1. 2. 1. 2. Odlično. Ostavi to levom stavu. Idemo korak okret. Samo korak. 1. Korak okret. 2. Korak okret. Bravo. 1. Kopto. 2. Odlično. Idemo okret na stopom. Gore stav, pravimo ruke. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Odlično. Idemo korak, okret, mali. 1. Čekaj, obaratno, tako je. 2 okretno stopom. 1. Korak, okret, mali, okret. 2 okretno stopom. 1. Korak, okret, mali, okret. 2 okretno stopom. 1. Korak, okret, mali, okret. 2 okretno stopom. Idemo prideći tako što. 1. Okretno. 2. Tako. 1. Okretno. 2. 1. Okretno. 2. Odlično. Možete partnerima tamo. Ajmo. Dobro. Partneri stavno što? Ajde, djeco, ajde sediti vi tamo. Sedi dole. Ja sam rekao 50. Da. Partneri stav, što? Vi ste malo stariji od ovih mališana, hoću brzo, eksplozivno, kako smo vežbom. Prva tehnika je hvata kosu. Daj! Da! Ajde, pazimo kovrati brzo. Idemo, vedemo ruke. Daj! Drego je ova, tako, brzo. 2. Idemo, hvata žepi. 1. Reaguj, tako. 2. Ajmo, ne ruke. Što veli stav? Sad! Rođi gospod. Dobro, tako. 2. Idemo, desna ruka hvata desnu ruku, znači sečenje. Levi stav išao, levi stav. Idemo. 1. Seko. Tako. Dobro, 2. Dobro. Idemo, desna ruka hvata desnu ruku, brzo. Desni stav. Ovo kretanje, korak, okret, mali okret. Sad! Dobar! 2. Bravo. Idemo palca grudi. Top! Reaguj, brzo reaguj. Tako. Dobro. 2. Dobro. Spokojno. Ne tako. Ovdje ću popojiti. Sada bi da opišao. Spokojno se komisiji.